Manje mangithi ngibeka ekhanda emqamelweni labuya nje angazi noba kuyivision noma kuyiphupho kodwa uzoya ePhilip mawufika lapha ePhilip uzofika la estation filling station Yes. uzothola umuntu lapho hamba ngemoto uzokuthatha kusela uzosebenzela khona hayi angaya mina ngayihlalela Hawu. Labuya iphupho futhi lathi ngiye eNewcastle osizweni Yes. athi uzothola uMr Sorenso lapho umtshele ukuthi organize labantu i-feeding scheme akhele nabantu izindlu abantu baswele lapho ngiyabona napha abantu lapha base bafola iline lapha ngazi ukuthi kwakuyilayinani baswele badatshukelwe ngiyababona hayi ngithi mina lapho Hawu. ngihlalela njengoba ke sengizoqala ke ngitshelwa ke nelokhuzana ukuthi uNkulunkulu umuntu uyamenza ukuthi uthandazela abantu uNkulunkulu uyamenza futhi nehope ngabona ukuthi lento le is very serious kumele ukuthi mangithunywa ngikwenze lokho Yes. Welcome once again kwikota 2 Media igama lami ngumduduzi ngwakashabangu angibingelela abangcwele kuyindawo zonke la kufinyelela khona le message la ekhaya ke sihlangene ngendaba ezimnandi ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu mangabe nje uyaqala nje ukuhlangana nale channel ongabusashintsha qhubeka nje uhlale kanye nathi sisonke sikhuluma indaba ezimnandi sibonge kuma new subscribers sibonge ngama comments sibonge ngama likes ngiphinde ngibonge nangama channel members ngiyanibonga kakhulu ngiyanicela nje futhi ukuthi niqhubeke ni support ngendlela nisupporta ngayo kukhona lapha enisisiza khona ngeke kubonakale but kukhona lapha esizakala khona nje ngempela behind the scenes khona nje la esizakala khona so siyabonga ngiphinde ngibonge futhi nakwena usazobukela ama advert ngegama lika lenkosi Jesu Kristu nawo ayasiza namhlanje ke angedwa la nginobaba onobufakazi azobletha ubaba Duba but ke uyena ozokhuluma nje konke indaba la ihamba ibheke khona nje kakhulu iyalapha ya kwisabatha kusho ukuthi manje mina ngikupha nje okuncane kwemessage but yena uzokhuluma nje okuningi unayo message inkulu kakhulu but ake siqale nje ngokumamkela baba Duba siyabonga sithi ake sikwamukele kwikota 2 Media sobonga ukufika yebo baba siyabonga yebo ake siqale nje mhlambe sikubingelela siphinde futhi ke sithole nje amagama nje ukuthi ubani ubaba Duba ubaba Duba mhlawumbe uqhamuka kuphi nendawo nje leyo background leyo nje okay yes ngizoqala kanje ngibeke kanje ukuthi ubaba Duba lo sosho ngithi ubaba Duba abanye ke bathi umkhulu manje yes yabona mawuloku ukhula phela ubona abafana bedlala estradeni bathi hey sorry ningashayisi ubhuti ngebhola mawuloku uqhubeka kuthi ubaba uzoqalaza ubona lo baba okhunywa ngaye kanti uwe yebo isikhathi masiloko sihamba sokuthi hayi ningashayisi umkhulu ngebhola hayi man umkhulu umuphi lo mkhulu loyo kanti umkhulu uwe so ubaba uDuba ke lona ke uzalelwa la eSoweto yes khona la eWhite City njengoba sila eWhite City lapha eNzansi eclinic okuthiwa iJabavu yebo uzalwa kwami lapho ke mangizalwa lapho ke kwatholakala ukuthi angikho right uma kwathiwa akangithatheka ngisebhara yebo basifike makefika eBhara odokotela bakhona ke of the time bambhalela incwadi bathi akabuye back la eJabavu clinic ine TB mabembhalela lencwadi ke uma bathi umntwana one TB kumele ayojova every day eclinic kodwa asiboni ukuthi lo mntwana uzophila i2 years kodwa wena kumele uye njalo lapha eclinic so yebo ngisamamela uma ke abantu ke ngokusho kwakhe babedayisa lapha
estation eCliptown naseChawelo naseMidway. Oh yes. Bedayisa ke ilokhozana amathumbu nosu la ilokushini ke sithi Gimala lemohodu. Yes. Ya ilokhozana egama elijwayelekile ilelo ke. So babestoka lapho ke elokhozeni eCliptown khona lapha eCliptown. Bese beqa nje ilokhuzana isporo badayise khona lapha esporweni. So baqhubeka kanjalo ke sihlala ke ngokusho kwabo eMasakeni. Oh. Yeah, bathi kwakunemkhokho lapha eMasaka belinda ukuthi kuphume izindlu. So sihlala ke lapho ke kuleyo ndawo leyo ke manje ekseni kumele bahambe bayodayisa lapho baba esebenza eCrown Mines. Yes. Emine. Yeah. Yeah, wayesebenza lapho baba wathola ukuthi uyalimala ke lapha akasasebenzi ohlezi ekhaya umuntu obaba manje lapha endlini uyoma supportayo ukuthi kudliwe life iqhubeka kanjalo ke. Yebo. Waze wakhomba ukuthi manje uma bathanda ukuthi bangamphathi kahle labantu ngoba manje laba kasebenza nabo ngoba manje kumele navukele ekliniki bona bamstokele manje kube nzima ukuthi bamstokele ke lapho ukuthi bathi hayi lo muntu lo ubhizi ngale nto lezofana ukufa thina siloku siyamstokela lana. So wayizuma le ndaba abanye bamtshela bathi abantu bathi wase uyayeka ke manje angazi ukuthi kwakuphilwa kanjani ke manje kwasokuyayeka ke manje ngoba makazoqala eklinik ayostoka uthola songasenalutho babavuka ekseni mabeya lapha. Oh yebo. Manje saqhubeka kanjalo ke ngaleyo mpilo leyo oba bengasebenzi noma engasebenzi wafika isikhathi ke sokuthi ubaba decide abone ukuthi no kungcono kuhanjwe kuye emakhaya. La siphuma khona ke siphuma ke Eastern Cape. Oh. Endaweni okuthiwa iHerschel enedolobhanyana nje lingangayo iCliptown le. Okuthiwa iSterkspruit. Oh yebo. Yeah, so sahlala ke lapho ke ubaba ke kuumuntu otabalazayo okozama impilo inzima nje yona impilo nje impela yabanzima. Kuthe futhi mayiseshona ubaba uphinde washona futhi lapho sesakhula. Ubaba ke umuntu wayithanda ukuthi sifunde. Yebo. Wakhomba ukuthi ke manje usefikelwa ukufa ngoba wayivele selimele exhwalile engasekho right life empilweni. Yebo. So sasala ke noma yebo. That's why ke singazange sibe nalo nethuba lokuthi sibe isikolo sasheshe nje saphuma nje abanye abantwana besafunda kunzima ngoba ngesisikhathi thola ukuthi esikoleni asidlile noma mhlambe kube khona lokho okuncanyana esikutholayo kokudla masobuya esikoleni akunakudla. Manje wakhomba ukuthi umuntu ke akafuna umsebenzi ngoba ukubuya kwami ke mina ke la sengizofuna umsebenzi. I was still a teenager at that time. Bangibuya la ngizofuna umsebenzi uthola kumsebenzi ngasebenza. Kwafika nesikhathi sokuthi ke umuntu ashade. Ashada aba nendawo yami ahlala nomndeni wami. Sinomfana ke lapho ke umfana ke umntwana unomfana oyedwa. Yebo. Kodwa kutheke kuhambeni kwesikhathi ke ngoba uSathane naye phela uyalithatha ithuba mayibona ukuthi kune gap ekhona ukuthi angene lapho alithatha ithuba uSathane sisebenzise bena kuze ngaba nomntwana futhi ngaphandle ngashadile umfana naye. Oh yebo. So lo ngisebenza kanjalo ke ngibakhulisa abantwana ke. Yebo. Yeah. Sengisihlala sonke ke sihlala nomndeni wami ke manje endaweni yami. Oh yes. Yes. Hayi siyabonga nje leyo background ibalekile kakhulu. Ijwayele ukuthi isize leyo background leyo. Yebo. Kwahamba ke uhlangana kanjani nenkosi? Ake ngilungise nayo le ndaba le. Yes. Yeah. Ngoba ngalimala la izindlebe lezi.
limali emsebenzini sasesisuke la ngecontract sosebenzela ngaphandle so ngale kulowo nyaka lo sasebenzela Albertine the Albertine eBarberton le eMpumalanga sebenza ke ama colleagues amabhono lapho masifika lapho siyatshela ukuthi omunye nomunye uyayiwashela kodwa ke kuzakhetha umuntu oyedwa ozopheka so mase siqhubeka sisebenza amabhona athanda ukuthi siwawashele manje ngayibona ukuthi indaba ukuthi ngizowashela enye indoda angizwisisi bathi bazosinika ama-200 kwakuyimali eningi futhi ngaleso sikhathi ngoba ngikhumbula ukuthi mina ngangiye ngithi mangisuka la siyohlala leyo 3 months leyo mangiphethe 5 rand ngangiphethe imali eningi ngangiphethe imali eningi kakhulu ngoba mothenga i-liters into zabo 7 cents ibo 5 cents uthenga impuphu insipho ukudla sikuthola khona awuthenga insipho thola lawo ma cold drink lawo uyalasta lapho ngoba nempuphu nensipho mhlawumbe tholo into engaka abo 15 cents into ezinjalo nje izokulasta leyo 3 months yonke leyo so manje amabhono kwakhomba ukuthi mina angivumi okwawashela abanye bathi hayi duba asiwasheni man i3 months encane manje bathola ukuthi babona ukuthi ngiya influencer ngine influence lapho nganginomunye ke sorry engangivumelana naye lapho ngathi esasenza ngendlela efanayo mina naye wayiphuma eKZN mina ngiphuma la eGauteng babona ukuthi amabhono siya influencer abanye lapho so bangipatreka ke babespanisha futhi thina soyi2 babespanisha nje impela nalomfo loyo so babona ukuthi siza influencer nabanye ukuthi bangabalaleli bangipatreka ke lapho bangiganda ngale mali ezindlebe lezi so ngingafika ke ekhaya ngithola ukuthi angisazi ngabo baze bangisusa lapha bangithumela ePiet Retief ukuthi ngiyosebenzela khona manje siyithula sizafaka umoya omubi so bangithumela ePiet Retief izulu lina futhi njengoba lina futhi alini nje namhlanje lalina nje impela liyithela bengibeka ku open van ngemuva nezinto zami lapho ngithatha bangibeka khona ke le so mase buya la ekhaya eZola thola ukuthi angangezwa lutho umuntu mayikhuluma nje ngangibuka indebe ezomlomo nje mayikhuluma umuntu bekhane ngimuzwa ke kodwa ke ngoba ke ngangisemncane the year was 1981 so ngoba ngangisemncane ke ngaleso sikhathi akwaphinde ngaba right nje ngaba normal manje lento isiqala manje njengoba iminyaka isikhula iyaphezulu yabona iqale kahle 2016 17 ngiseTexini la umuntu ukhuluma nami uhlezi ngemuva ukhuluma nami hayi mina ngizwa ngihleli azangiqhweba umuntu ngithi aphinde lento ijoke uyahleka lapho ngizwani ngithi kanti manje usukwenze njani manje umuntu engimuzwe la iduze nami hey yalento ingiphathe kabi hayi noma ngifika manje ngiyayibona lento iyaqhubeka nasenkonzweni mawushunyayelwa angizwa zalo ngibuza la ukuthi endoda kuthi wena mtholi ukuthi angizwa especially makuzokhulunywa ngelokhuzana ngeloudspeaker ingenza worse ke yona kungcono umuntu mayengayiphathanga iloudspeaker so yaba njalo ke le ndaba ke njengoba ke manje sengilesimo engisona ngibona ngazathi namehlo aya affecteka 2 years back kube nomuntu othi hey futhi bengena pain bengezwa pain la endlebeni 2 years back kube nomuntu masixoxa ngiloko asazana lo muntu sifike lapho ngangiyolokhuzana angiyopheshithaya le moto so ngiloko ngiyamtshela ngithi uthanda ukuxoxa nje lo muntu ngithi mina hey angizwa kahle phela ngine problem ezindlebe adayi kunelokhuzana kune hep lana kuthiwa indlebe endlovu so ngizokuzela nayo isinawana ufike la bekusuku lapho ukuthi ngifike ngizoyilanda hayi nangempela ngifike lapho phethe ke le ndlebe endlovu athi hayi uyayishisa nje uyishisa izokhipha uju bese ngelivome ngizoloko faka la indlebe lo hayi noma indlebe zakho zinobovu
uyaphola lapho uyasizakala lapho. Yes. So bengena problem ke ngema pain indlebe zami ngaze sibe ne problem yokuphina. Hayi ngisebenzisele into ukuthi iconsi kathathu noma kabili ngosuku. Hayi man ngiqala kwaba ne pain manje yehla ipain ize la. Hayi ngabona ukuthi I think thathe lento ngalahla ngafaka emqomeni. So manje sengilalo problem ke manje ne voice le yashintsha akuyona ivoice yami le. Yeah, since ngaqala ukusebenzisa lo nto leyo ne voice avele yashintsha. Njengoba sengikhuluma ngalendlela engikhuluma ngayo nje manje. Mase siza ke manje odabeni ke lo ngisengalo la ekhaya. No 1988. Yes. Ngilele lapho kwafika iphupho. Makufika leli phupho kufika ngibona amadoda amathathu ayigqoka amabhruka grey egqoke namashada amhlophe afika goqa lapha enyaweni zompethe lele ngibhekele bona bafika baguqa bafika bangena nje baguqa lapha bathandaza babeqeda ukuthandaza bese omunye eza kimi afika athi mawuzolala ubuthandaza abangathandazi. Angiphuzi angibhemi ngaleso sikhathi. Yebo. Waba unyaka ke loyo engaqala ngawo ukuphuza. Usathana wabona ukuthi no useyaphuma manje lo muntu eindleleni zami ngoba ngiyamsebenzisa uyasebenziseka ulula manje makuthiwa athandaze uthi ngifake etshwaleni. Hawu. Ya ngangena ke etshwaleni. Waqala ukuphuza ngoba sewukhuzwa kuthiwa wothandaza. Yes. Oh, okay. Yeah. Qala ke ngaphuza ke lapho ke ngaphuza impela kangangokuba uthola ukuthi phuze kakhulu mhlawumbe ngalelo langa lelo ngoba bengiphuza kakhulu mangasebenzi. Thola ukuthi ngiphuze kakhulu mhlawumbe ngabo 12 2 4 yaphuzile nje saphuza lapho bese ngiyalala. Papa mhlawumbe ebusuku ngabo 1 12 ngabo 12 1 ebusuku or bo 2 ngicabanga ukuthi konje ngeke ngathandaza. Hayi no ngizange ngithanda ngizovuka ngithandaza. So kwaba into esengiyenza njalo ke le inkosikazi athi hayi phela uthandaza kuphela mawuzolala nasekuseni kumele uthandaza ubonge ukuthi uNkulunkulu benawe kwaze kwasa. Hayi kwaba ke ileyo impilo leyo ke mangilala ngiyathandaza ekseni mangivuka ngiyathandaza noma ngiyamsebenzeni ngiyavuka thandaze ngihambe ngiyemsebenzini. Yes. Ya hamba kanjalo ke ngaleso sikhathi ke sihlala noma ongisalayo. Yebo. Yeah. Kufika iphupho ekuhambeni kwesikhathi lithi iphupho uhambe uyothenga iBhayibheli. Manje mina ngiyibuza ukuthi iBhayibheli ngizolenzani uma wayikhonza ke na khonze wesini. Yes. Mangiyibuza ukuthi iBhayibheli ngizolenzani mina ngoba angeke ngize ngiyesontweni ngeke ngize ngikhonze. Ngazitshela nje kanjalo ukuthi nje lapho nje angeke ngize ngikhonze. Yabona bawuvela ungakhonzi futhi. Engakhonzi. Yes. Umuntu obekakhonza uma. Ngoba nobaba mina ngikhumbula ukuthi ngambona kanye eyinkunzweni ene uma sizwa umlando kuthiwa ulokhuzana umkhulu kwangabantu babekhonza lawo. Ya ababekhonza babaze bakha nendlu yesonto yaseweseli lapho obaba bakhulela esontweni akwenziwa amasiko lapha ekhaya nabanye ke abakhelene nabo kwangenziwa amasiko kwabantu abakhonza nje kuphela. Ubaba ke thina wasikhulisa ngamasiko. Oh yes. Ya wangena ubaba ngiyabona wathi nethi ngashona umkhulu bomkhulu washona singekazalwa ke thina komkhulu umuntu akudala nje impela ngoba umkhulu nga 1875 umkhulu ozalo baba. So thina ke sazalwa ke sengasekho vele kodwa ke ngiyabona bayina 3 years eshonile mina mangizalwa kodwa wayesekhulile nje kakhulu impela. So sasiphila ke la ngaleyo mpilo leyo yamasiko. So uma ke uyena umuntu ke owayikhonza ekhonze wesile. So uyazi ukuthi mangabe
kakhulukazi abantwana especially abafana ba influence indlela obaba kenza ngayo noma mhlawumbe ubaba ezotha kuyo esontweni kanjalo and then kuzoya esontweni kodwa ke manje ngoba wazikhipha ke lapho ke ngakwenzi lokho ke dad nathi sathola ithuba lokuba singakhonzi yebo kwathiwa ke kuyothenga iBhayibheli ngabona ukuthi cha ngeke ngilithenga iBhayibheli ngizolenzana kwaqhubeka labuya leli phupho emva kwesikhathi kwathiwa hamba uyothenga iBhayibheli hey hambe ngitshela uma ngithi ma yazi kunephupho la libuya for the second time manje kuthiwa ngihambe ngiyothenga iBhayibheli ngoba uyazi ukuthi ngiyadakwa uma athi hayi hamba mani uyolithenga lelo Bhayibheli lelo uyazi ukuthi awunoza lenzani iBhayibheli isidakwe esinje yebo hayi ngilithenge ke iBhayibheli ngibe nalo libeke lapha endlini yebo hlala iBhayibheli lapha ekhabetheni la kuhlala khona iTV ngilibeka lapho likhafwe ngeplastic yes hlale lapha lifundwa ke leli Bhayibheli la inasikhathi salo unkosikazi mayiklina lapha endlini uyalithatha alifake eshelfini manje ngithi mina phela lo muntu lo ufuna leli iBhayibheli othi ngithenge iBhayibheli kumele alibone leli iBhayibheli lakhe lelo ungalifaka eshelfini kumele ulibeke nje endaweni esobala nje la ezolibona khona lo ufuna iBhayibheli yebo hayi thathe iBhayibheli lami selihlala lapho ke hambeni kwesikhathi kufika iphupho lethi iphupho funda uLeviticus eBhayibhelini uLeviticus eBhayibhelini ikhona into enjalo Leviticus hey ngilithathe leli Bhayibheli before ngilithatha ngifonela umngane wami ngithi indoda ufika iphupho la kuthiwa ngifunde uLeviticus eBhayibhelini ikhona into okuthiwa uLeviticus eBhayibhelini athi unalo yini iBhayibheli toba ngathi ayenalo athi vula iBhayibheli ufunde hayi ngilithatha iBhayibheli yapheja lapho qala ngale ngiye ngale funa lo Leviticus nyasho nje ayikho le nto leyo thina sijwayele ukuzwa ngokukhulunywa ngabo Genesis nabo John uLeviticus hayi thola ukuthi hayi lento leyo mangithi hayi man ukhona uLeviticus lana qale ke ngifunde ke uLeviticus mangizwe ukuthi ngiyabhoreka zongifunda mhlambe ngifunde noma iparagraph nje yes sengizoloku ngifaka iphepha ke njengoba ngilo ngifunda nokupage futhi ngibheke namanye amalokhuzana ngibone nezinye incwadi engasazi ngiyabona lo Leviticus loyo bangaphosiswa ngithatha something like 3 months umfunda nje yebo ngiyezwa kokunye ngizwa ngiyangibhora lento manje kuthiwa ngifunde mos manje lelo koza umqedwe Leviticus angithi manje mangifunda ngifake iphepha yebo manje bona ukuthi ngimqede mase ngimqedile kuthi wafunda uDeuteronomy hayi sengiyazi ukuthi hayi ngeke ngiyibona le ncwadi leyo Deuteronomy naye ngimfunde ke ngale upace leyo lokho ngiyafunda hayi ngimqede emva kwalokho so uqhamuka ke ama chapter nje nama verse funda ichapter so verse so funda ichapter so verse so iBhayibheli lami nje libhaliwe nje linama lokhuzana kusho ukuthi mangiphuphe oqala bengithi mangiphupha bengiyangibhale nje pheshaneni nje ngibhale ukuthi ngiphupha ukuthi nokuthi ngedate so ngilibeke lapho nangelilanga futhi ngiphinde ngiphuphe ngiyibona ukuthi lento iyakhula mos ngibhale ngibeke lapho nje lelo verse ngilifunde kodwa ngilibeke lapho manje mangiloku ngiqhubeka ngabona ukuthi no man lento le yaqhubeka le yala lokhozana uma wayeseshonileke ngaleso sikhathi base ngiqala ngifunde ilokhozana iBhayibheli wayeseshone mangiloku ngifunda ke ngiloku ngibhala ngabona ukuthi no man ngono ngithathe i-hard cover yelokhozana exercise ngwabhalela amaphupho ngoba manje ezanjalo kusho ukuthi lawo maphisinyana nje agcine lahleka nje amanye ngasawatholi ngakhona ukuthi ngiwaconnecte lapho so ngiloku ngifunda ke funda lapho ke kufike uzothi ngelinye ilanga yabona manje angisalokhuzani angisahambela abafundisi kakhulu njengakuqala ngoba umunye umfundisi wazi wathi ukhuluma ngazathi uya rehearse ndoda the way ukhuluma ngakhona bakho ngoba kwakuyinto nje ehlangene elandela nayo
ya manje uzothola ukuthi ngithatha okunye ngale ngihlanganise ngapha thatha okunye ngapha ngihlanganise ngapha ya kodwa ke ngizokhuluma nje into ezwakalayo so lo ngifunda ke ngaleyo ndlela ngifunda ngayo thole nalamaphupho engiwaphuphayo bese kuthiwa angihambe ngiye ngotshela omnye umfundisi omnye ubishop kwathiwa ubishop hamba utshela ubishop Komitsi angimazi ke lo bishop loyo kodwa nginikwe nje leso sibongo leso ukuthi hamba utshela ubishop uKomitsi ukuthi atshela abantu bakhe abalandeli bakhe ukuthi uNkulunkulu ufuna ukukhonzwa ngeSabatha cela uswitch off lana uNkulunkulu ufuna ukukhonzwa ngeSabatha manje angimazi mina lokho bethi lona esikhathini esingi sengihlala ngikhona lapha elokhuzini endlini angisaphumi bangihleli ke lapho ngelilanga kwaku Friday ngoba ngihlala ngiwaphupha nje ama chapter nama verse ngihlele endlini lokhu ngiyafunda lapho kufika omunye osisi sasebenza naye ayifika lo sisi ubuya ngaqhamuka sesikoleni bokunenkinga nje yomntwana yosota leyo nkinga lapha esikoleni adluleke kimi ke yebo usingayibalekeli kakhulu imali okay kuhle phela ngithi ngiyazi phela yebo yeah so lo sisi ke uyafika ke lapha endlini angifice ngihleli lapha endlini ngibeka iBhayibheli lana yebo athi since uthi uphupha iBhayibheli ama chapter nama verse asakuboni ngithi man ngithi angikwazi phela ukuthi ngibonakala ngoba manje ngiphupha lama chapter nama verse manje kuthiwa ngiye kumfundisi kuBishop uKomitsi yomtshela ngeSabatha angimazi mina ukuthi ngizomthola kuphi uBishop lona yebo athi ke na ke lapha ngaseBara ngale emva kweBara uyabona la kwaku impounder khona kwakuyi bus depot kaphathi oqala leyandawo kwazoba yilokhuzana kwazoba bathengisa ama fruits and veg kwaba imarket enyana nje emva kwalokho kwaba indawo la amaphoyisa eimpounder khona imoto ezintshontshiwe ngale kweBara yebo so wathi kunama office ke manje lapho obishop bahlangana lapho mangaya lapho mhlambe uzomthola lo bishop loyo kwakuyi Friday yebo makuzosa Saturday mangibheka isikhathi it was 12:10 lifika iphupho Saturday intatha ithi ubatshele bonke labo bishop labo ukuthi uNkulunkulu ufuna ukukhonzwa Saturday ngeSabatha ay Saturday mangidayi ngizoya Monday ke nginemoto la imoto ifile kwasha intambo lemoto angisanda kuyithenga intsha kwasha intambo yena ngisasebenzi manje kusebenza unkosikazi yedwa kumele sidle kumele agibele nomzukulu lapho ufunda elokhuzeni edrobheni kumele agibele naye manje kunzima nje life nje kunzima nje yebo ngoba nepension ayikaphumi kunzima nje impela lapho ngithi ngizoya ngomsombuluko ngitayi ahlanganise ke uyazi hlanganisa nama 20 cents lapho nama 10 cents ukuyebhara kokuyi 7 rand that time yeah so hlanganise lapho hlanganise ke ngide mangalahleka i10 cent phela la nje kodwa ngitshela ukuthi ngizocela kubantu ngoba ngiyangibabona abantu becela nami usho ukuthi ngizofunda phatheke leyo hambe ngiyofika lapha mangifika lapha ngithole le ndawo thole isecretary lo sisi ngifike ngimtshela ngiyasaba lo sisi ngifike ngimtshela ukuthi ngithunyiwe la kuBishop ngimtshele sonke istory yabona ke amadoda ayangena la kuphethwe ikhwama ke bayangena ke la ngithi ngicela ukuthi umtshele athi cha baba le ifuna wena lena ngiyasaba phela mina manje yebo ngithi ngoba kodwa athi uthi ngimfonela inhlaleke athi ujahile ngithi cha phela ngithi ngizelana athi uthi ngimfonela athi hayi uthi uzothatha about 15 minutes uzobe sekhona lapho kodwa ngiyabona baloko bangena angena amadoda lana lapha imbone le ndoda iyafika ikhuluma naye
balokhu bakhuluma bayangibuka bayakhuluma ngithi kusho ukuthi uye lo muntu lona suke lapha angibiza athi woza baba ngiyathi nangu bishop ophethe la naye angibise ku Bishop Sambi sonke le officeini lakhe masifike officeini lakhe ngethula udaba lami ukuthi phethe into so anginikeza idate wathi idate kwaku 2011 that time lo nyaka lo 2011 ngeyi20 zika September athi ufike ngeyi20 zababiza ke uBishop ke uzobatshela hayi nangempela mbuyele ke ngeyi20 lapho batholela labo uBishop laba cabanga ukuthi mina babriefile phela yes angibize ngoba ngifike ngahlala lapha ku receptionist angibize ngiye officeini lakhe mangifika officeini lakhe angitshele kathi nampa ke labantu labo bafunayo ozokhuluma nabo sihambe ke selapha siye kuyilokhozana ku boardroom kulo nje ivulekile nje kugcwele la wagcwele lamadoda lapho mangizoqala ngithini mina kulabantu laba abazi iBhayibheli mina ngazi lutho phela ngeBhayibheli yebo athi batshela mina ngicabanga ukuthi babriefile phela athi batsheleke istory sakho lesathi ungitshela sona okay ngithi okay hayi la kumele ngiqale ngokukhuleka la ngithi ngicela ukukhuleka hayi bavume ngamadolo ngikhuleka mase ngiqetha lapho ngibatsheleke information yonke ngiyiphethe lapho mase ngiqeda lapho omunye wathi singaze wathi wabuza ukuthi ukhonza ngokuthi cha mina ngikhonza yes athi singaze sotshelwa uwe ngendaba zokholo ungakhonzi omunye bathathu nje abaphendula lapho omunye wathi mina ngikhule sikhonze ekhaya Sunday kodwa ke ngizake ngihlola imibhalo ukuthi thini omunye ngisakhumbula ukuthi wathini futhi loyo owathi uza kahlola imibhalo wazwa nginika i50 oh wow wangirelieve ngoba mangiya ngoba ngangiyile kuhlanganiswa leyo mali leyo noma ngibuyela futhi kuhlanganiswa leyo mali leyo ngine stress nje sokuthi mangalahleka i10 cent lana ngizokwenza njani yes hayi wangiphi i50 loyo kayi aqeda ke kwaba ukuhamba kwami ke mangiloko ke ngiphupha ke kanjalo kuthiwe ngihambe ngiye eSharp Stadium no eSharp le yabantu bama wheelchair yayila emfulo qala la emfulo park lapha yebo yafonywa u Friday Mavuso kodwa manje selapha eRockville enzansi mawuya ngase Regina-Mond selapho kodwa ngiye lapho ngiyolokhozana okokuqala kwathiwa ngiye elokhuzana esibhedlela ngiyothandaza eBar manje ngicabanga ukuthi zawuthandaza kanjani manje lapha elokhuzana esibhedlela eBar abantu bangazi ukuthi uyadakwa lo muntu lona kwaba nzima nje impela lapho kodwa ngathi hayi angiye ngazifosta ngaye mangifika lapha ngizocheck abantu ngesikhathi selokhuzana so se visit so ngizocheck ukuthi ngabe ukhona yini umuntu engimaziyo noma mhlawumbe ozongazi la hayi ngibona ukuthi cha kunamuntu ongaziyo bese nginyonyoba nje empedeni fike ngithi sawubona uyawufuna umkhuleko akekho umuntu ongathi akafuna umkhuleko mayilapha esibhedlela hayi ngavule iverse lapho fundele lo verse lelo umunye wazowalibhala ngelelanga ngifundele iverse lapho bese ngiyathandazela umuntu thatha iBhayibheli lami yabaleka ngifuna ngize ngibona abantu bazothi lo muntu lo shamazi yadakwa lo manje usezozenza umfundisi la hayi ngiloko ngiya ke kanjalo nje eBhara ngicheka abantu lapha amehla abantu kwaze kwafika isikhathi la ngabuza ukuthi ukhonza kuphi futhi nami ngabuza ngelilanga ngikhuleka lapho ngathandaza ekhaya ngabuza ukuthi labantu laba kwenzakalani ngalabantu laba njengoba ngiloko ngikhuleka esibhedlela kodwa ababili baphila baphuma esibhedlela ngomkhuleko wakho manje kwasokufika umunye ke osebenza khona lapha esibhedlela ngisakhumbula uma kunene umuntu nje osebenza khona wangibuza ukuthi ukhonza kuphi ngathi mina cha angikhonzi no wathi
ucela ilokhozana incwadi yasenkonzweni la ngikhonza khona ngathi mina cha angikhonzi wathi cha ngeke uvunyelwe ke la isibhedlela kodwa uzothandaza uma ungakhonzi ilapho ke ngizothunyelwa elokhuzeni eSharp ngoba nokuya kwami lapha elokhuzeni eBar kodwa ungesabi ngizoba nawe kodwa ngiloko ngisaba ke mina kunjalo mangizothunyelwa ke elokhuzeni eSharp lapha eNzansi eRockville mangifika nakhona kwathiwa ungesabi uye uyothandaza lapha mangifika lapha ngathola umama manager khona ngoba ngafika ngabuza manager khonjwa lo mama loyo ngamtshela udaba engize ngalo ukuthi kuthiwe ngizokhuleka la wangibuza ukuthi ngikhonza cha angikhonzi bathi kodwa ke ngizoke ngikhulume nabantu kunamasonto awu4 ezayo la abaletha umkhuleko so ngizoke ngikhulume nabo ngibabuze ukuthi bazokuvumela yini okay lelo langa lelo ngazathi kwakuzoba Friday or Saturday ngisakhombole kahle manje kuntambama ene lapha i-transport i-awkward imoto nansi fila ngina transport nama taxi ngoba izongena ngo6 angazi ukuthi kuphunywe nini manje ngiyacabanga ukuthi angeke ngikhona ukuthi angizasokola ubuya ubuya ngoba angizoba nandlela yokubuyela ekhaya kuzoba nzima so mangifika lapho ngikhuleka lo mama ngimceleke ngithi mama ngizocela ukuthi ungibuzeleke ukuthi bathini nangempela ke ngimfonele Monday mama batheni labo bantu laba bathi bathe no ba right abakudingi ahlala ke ngangaya ke bese kuthiwa angihambe ngiye elokhozeni eFlora Clinic angithi nje iFlora Clinic le izeqala before ngihamba zonke lezi ndawo njengoba ngishilo ngathi manje ngoba ngisajwayelanga phela ukuyikhuluma le message la ngizohlanganisa nje ngifake lapho nalapha ya so iFlora Clinic le ifika kuqala yona uyayibona mos Flora Clinic ngale eFlorida mawuya elokhuzeni mawuzokwehla lapha entabeni nansi isibhedlela lapha eNzansi mawuya lapha kule shop elapha eNzansi so ngiyeke lapho ke ngingayi ngihlalele langa lokuqala lesibili lesithathu malifika ngelanga lesithathu lifika iphupho lethi funda incwadi kaJeremiah chapter 1 verse 7 funda incwadi kaJeremiah chapter 1 verse 7 ithi uzoya kubo bonke ngothuma kubo usho konke ngothuma kona langa lesithathu hayi kusuke lapho ngiye eFlora Clinic lapho bangifika eFlora Clinic nakhona ngiyasaba ngicela ulokhozana umuntu in charge lapho sister in charge lapha ewotini ngoba kwathiwa ngiyewotini abantwana usister lo yafika tayi athi baba ngabe ufika izolo kunomntana oshonile la kule woti lela hey ngizwe ngiphathwa istress lapho sengiyathandaza nje kodwa manje ngiyastress ngithi umntwana oshonile la ngizanga bese kusuka lapho kuthiwe ngiyothandazela umngani wami indlu yami ke is a second door from the corner kunomngani ngale ngemuva kwethu eMabhek umuntu okhanda imoto ke usekhoneni ke yena ke kodwa ngihambe ngiyomthandazela mangifika lapho ngime naye la ngaphandle imbambe so ngithandaza hayi man yasho ngithi uyabhema ke lo muntu lona utshwala futhi sengibiyekile ngaleso sikhathi angiseke etshwaleni ngoba ngavele ngayiyekela ntshwala ngathi cha ngisafuna utshwala ngabiyeka bathi bethu abangani bamaye uzophuza ngathi hayi ngeke ngisaphuza utshwala mina ngiphumile ngoba kwakungoDisemba ukubiyeka kwami utshwala nge-19 sika December the following week uzoba yi25 ayingithi ngibiyeke nge-19 sebuqale nge-16 ngoba manje makuzoba ama holiday ila siphuza khona kakhulu lapho phuze ngelokhuzana siphuze lapho siphuze up to e19 ngezokuthi utshwala cha angisafuni namakani ke lapha endlini kuneJojo lapha eroomini ngaphandle kunama-room amabili lapha elinye room lwalomfana elinye leli iroom la unkosikazi manginabantu abangivakashele bazophuza utshwala siyaphuza lapho kunamakani kunezitulo lapho amakani lasebha kune fridge futhi kunamasofa lapho so
omnye umngane wami athi hayi wena ubona lo butshwala obugcwele kunalento le roundayo le ulokhuzana lo utshwala ufuna bophi ufuna ikhona lapha abuthengiswa ngiyabstoka ngifake la uJojo ngifake lapha okunye ngifake lapha efridgini ngizela nje ukuthi singaloko singena endlini siphuzela la endaweni yami saphuza ke lapha yebo so mangibiyeka utshwala nge-19 zika December ngibiyeke utshwala nge-19 bathi hayi wena uthi mawuvula lamakana akho uvela udakwe kodwa nge-25 next week sobe siphuza nawo ngathi cha ngeke ngisaphuza utshwala mina ngithi ngaphandle kuba utshwala lobo bongasuka bongena eglazini busuka eglazini buzele la esandleni sami bese buyangikhamisisa bungifake bungithele ngotshwala kodwa nje ukuthi mina ngizokwenza lo msebenzi ngithatha utshwala ngithatha ibhotlela ngifake la cha ngeke ngisakwenza lokho hayi 25 zidlule bathi kusasa nge-26 mina ngiphuza ujuice man khona la endlini awami 26 hayi bathi hayi sizokubona nge-1st zika January yes hayi New Year lutho bathi hayi ngo-Good Friday Good Friday lutho bathi hayi into omunye wazi wangiqhweba umngane wami ngiqhwebela eceleni mangibatshela ukuthi angeke ngisaphuza utshwala bathi hayi yazi ukuthini ungasho ukuthi utshwala usafuna ngayo usaphuza wothi wena usaphumulile ngoba sokubona uphuza phela ngithi lutho angeke ngisabuyela etshwaleni ngempela ngizange besabuyela ke etshwaleni manje umngane wami lo engithunywa kuye kuthiwa ngihambe ngiyomthandazela ngibambe ngezandla hayi ngisabe ngithi manje lo mfo uzothi isidakwa lesi ngoba I don't think ukuthi bekazi ukuthi angisaphuzi isidakwa lesi sizongitshela ukuthi sizothandaza ayingibe ngisabe nje ngingayi kuni singabangani ke sibathathu ke lana yebo asiphuzi soyithi lona omunye azange nje waphuza inhlobo siphuza sibhemi lo ubhemi insango umngane akaphuza ukhande imoto hayi ngayi yebo 2 weeks later libuye iphupho ebusuku Saturday kuzosa kuyiSaturday libuye iphupho lethi hamba uye lapha komngane wakho uyomthandazela nguthumile funda uJeremiah chapter 1 verse 7 sengiyamazi uJeremiah chapter 1 verse 7 uthini yes hayi ngivukele khona ekseni Saturday mangifika bathi akekho sezolathu ngoba ikhanda imoto angizange besabuza nakubuza ukuthi uyokwenzana ezolathu cabanga nje ukuthi mhlambe uyokhanda imoto yebo ngithi hayi ngitshela ukuthi mina ngizobuyela futhi in the afternoon la ngempela afternoon ngiyabuyela mangikhumbula kahle kwaku 10:04 mangibuyela lapha kuye mangifika ngithola umshana wakhe ngithi yophi maloma wakho athi uye wabuya ezola elokhuzeni ezolathu njengoba kade ngishilo uthe mayifika la ekhaya washawa yi-stroke unkosikazi wakumphuthumise esibhedlele kuseBhara manje isikhathi phuma endlini lapha 10:04 eneBhara kuphunywa ngo4 angisakwazi ukuthi ngaya ngithi okwenza uzama ukuthi ngiye kusasa Sunday manje ngiyomthandazela khona eBhara lapho ngoba ingane ifile ngapha manje nayo lo ngenzeka ukuthi ashone samele ngiye eBhara kusasa ekseni ngizobuya ngize la unkosikazi wakhe ngizobuza iward number khane ngizokwazi ukuthi afternoon visiting time ngiye lapha elokhuzeni eBhara asase ekseni ngiyaphuma uma ngidlula ngithi hayi man thola ukuthi ngihamba ngemoto mangidlula ngithi ngibona ukuthi ku-tense la kuleli jarity kuyaqoqwa yathathwa yabekwa lapho kodwa ngizwe nje ukuthi angikhuleke ngiyenzansi lapha eShoprite neShoprite lapha ensansinyana mawuthi ukudlula nje lapha eduze nathi yebo ngiyakhona ayi ngizwe ukuthi angikhululeki kanti umngane lo esinokuma naye sobathathu uyangibona uthi ungibizile ngaleso sikhathi ke bengingabe ne-problem izindlebe hayi bengisezwa nje kahle uthi ungibizile ngiyabona ngenxa ye-stress angizange khona ukuthi ngimuzwe ngidlule ngithi bani labantu angibazi laba abantu bala elokushini siyazana mos laba angibazi ngithi kodwa ke ngoba mhlambe ihlobo zakhe abanye mhlambe basuka le koVale boPitori boKagiso mhlambe bazoza ukuthi uqhubha kanjani uma ngibuya ngiyabona manje ukuthi hayi man ngiphume ngidilike emotweni ngibone umshana wakhe ngimbuze ngithi ndoda uphuma lo athi akekho uhambile ngithi uyephi athi usishile ayi man ngibona ukuthi lo muntu ushonile lona
Yo. Ayi ngiyahamba ngiyekhaya ke ngibhlungu mangisuka lapho mangiqeda khuluma naye kanti umngani nangu umile la uyangibona eze kimi athi endoda lo mfolo usehambile usishile Ish. ngithi manje yazi ukuthi lo muntu lo kwathwa ngizomthandazela lana uthi manje waye ungazange uzi ngithi hayi ngasaba uthi ngabe ungitshela ndoda manje waye ungazange ungitshela abe seza ngizoza nawe mina angizange ngicabanga kanjalo Yebo, yebo. ashone ke lo muntu hayi emva kwalokho ke kube khona nabanye ke kuthiwa ngiyothandaza hayi ngiye ngikhumbula ngelilanga uthi ngiyothandazela umakhelwane lo mama lo sinobushaya naye Oh yebo. Ngiyasaba manje uya lapha ukuthi ngiyathandaza lapha ngizathi hayi lo muntu lo besiphozana uyazi ke na ukuthi angisaphozi ngithi manje lo muntu uzothi besiphozana naye manje usayathandaza ngathi hayi ngisaba ukuya lapha ngiphume ngemoto ngithi mangibuya ngemoto ngifuna indlela ukuthi ngizongena kanjani lapha Yebo. ngiyothandazela umuntu manje mangingena ngemoto ngimbona ungaphandle ngithi makhe ngicela ukuthi ungabe sangena endlini ungimele lapho faka imoto ejardini nje ngizange angizange besavala negarage negate ngene endlini ngithatha iBhayibheli ngithi ngahleka ngaloma amahlona ngenzani ke ngaleso sikhathi uyahleka athi makhe ayi uNkulunkulu omkhulu ma uNkulunkulu ngiyazi kunabantu futhi lapha endlini Yebo. so uhlala eroomini ke yena angidonsele eroomini ngithi thank at least uyahleka lo muntu ngishare lapho lelo verse engalishare engasalikhumbuli hayi thandaze lapho ngine stress lo muntu uyahleka lona la uyangihleka lo muntu qede lapho hayi ngiphume ngithi hayi angithi manje ngiyasaba ngiyazi ukuthi ngizangathandaza afe lo muntu Yebo, yebo. or kufa umuntu ngoba kwathiwa ngiyothandaza lapha next door kuthiwe ngithandazele umuntu omunye umakhelwane ongapha yena kunomzimba omncane nje kwathiwa ngize ngimbambe ke yena ngibambe kanje akavele ngashona hayi yena zange angihleke kodwa nje namahloni hayi ngifike kuthiwe ngizokuthandazela la kuthiwe ngobambe hayi avume ke yena kayi ngithathe ke ngiphakamise futhi ke ngangisenomzimba ke ngalosikhathi leso umzimba wabulawa yicorona ngaphathwa yicorona since singaba necorona angizange ngibuyele emzimbeni wami ojwayelekeni alama program ancane kakhulu lawo angaqoki lama program so hayi mbambeke ngimthandazeleke lapho ke hayi qhubekeke lapho ke lokho ke ngiyawathola ke lama chapter nama verse ngiyawaphupha lama chapter ama verse lokho ngiyafunda njalo lapho kuzothi ke ngifuna ukushiya emuva kube nelokhuzana necrusade enkonzweni abonkosikazi yes kuthiwe ngiye lapho elokhuzeni mangibona ngiloku ngifunda ama chapter ama verse kuthiwa funda la ebona le ndlela ukuthi ngilidele ekuthenini ngesontweni mos manje angikwazi ucula futhi ubaba wayengaculi yebo babexabana njalo noma lapha endlini athi wena ungimoshela abantwana wena siyacula la wena uyakhuluma so angikwazi ukucula ke mina ngithi manje le ndlela le ngilidele ekuthenini ngiyesontweni kuyaculwa kuyashunyayelwa angizazi zonke lezi zinto lezi mina yeah hayi ngithandaza ngithi mina ngizokwenza njani ngoba le ndlela ngilindele ukutheni ngesontweni kodwa hayi angeke ucule wena uhlushwa yini ngoba ngiyakwazi nje umuntu ozocula usibani cousin yami ozalwa uaunt kodwa uyozocula wena uzothandaza nje kuphela manje lo msebenzi lo angifuni na ukwenza lo ngithunywe naselokhuzeni ngithunywe ezondi yebo ezonde enkonzweni yasewesile abona mawulapha eKwezi station yes mawubheka nje lapha phezulu kunenkonzo yasewesile lapho thunywe lapho ungayi kuthiwa ngihambe ngiyothandaza khona esontweni lakhona ngangaya ngiyasaba ukuthi ngifike mina ngithi ngubani ngizothandaza lapha elokhuzeni esontweni kuzofika iphupho ke manje ngelilanga futhi lithi uNkulunkulu uyakwenza ukuthi uthandazele abantu futhi uNkulunkulu uyakwenza ihope hey my lord
ngiyacabanga ukuthi mawuyihopo phela akho nto khona ukuyenza yes ngoba mawuyihopo bangakuthatha bakusekhaya ufike ekhaya ngakusasa uyahamba ubuyele estradini Yeah. abona ukuthi hayi kumele ngiwenze lo msebenzi lo kodwa ngigcine ngayanga lapho elokhuzeni before futhi lokho ngitshelwa ngehopo leyo ngathunywa eKapa kodwa uye elokhuzeni eKapa uyosebenzela khona yep manje ngithandaze lapho ngoba ukuthandaza sengijwayele phela Yes. ngithandaze lapho ngibuza ukuthi imaphi neKapa ngoba inkulu le ndawo ngathi nje mangithi ngibeke ekhanda emqamelweni labuya nje angazi noba kuyivision noma kuyiphop kodwa uzoye ePhilip mawufika lapha ePhilip uzofika la estation filling station yes uzothola umuntu lapho hamba ngemoto uzokuthatha kusela uzosebenzela khona hayi angaya mina ngayihlalela hawu labuye iphupho futhi lathi ngiye eNewcastle osizweni yes athi uzothola uMr Sorenso lapho umtshele ukuthi organize labantu i-feeding scheme akhele nabantu izindlu abantu baswele lapho ngiyabona napha abantu lapha base bafola iline lapha ngazi ukuthi kwakuyilayinani baswele badatshukelwe ngiyababona hayi ngithi mina lapho hawu ngihlalele njengoba ke sengizoqala ke ngitshelwa ke ngelokhuzana ukuthi uNkulunkulu umuntu uyamenza ukuthi uthandazela abantu uNkulunkulu uyamenza futhi nehope ngabona ukuthi lento le is very serious kumele ukuthi mangithunywa ngikwenze lokho yes yes ngiye lapha kuthiwe ngiye elokhuzeni lapha edrobheni kwakunalabantu laba baphuma kwamanye amazwe koZimbabwe Mozambique ababaleki laba ehlala lapha kulela sonto leli lapha edrobheni lapha edrobheni ngiyabona yebo kodwa ngihambe ngiyonikela lapho ngithi mina ngenhliziyo ayangeke ngiye yini labantu bengabuyela emazweni abo abuye iphupho lathi umhlaba ngowami nako konke okusemhlabeni okwami kuthumila ufuna ukwenza umsebenzi wakho hayi ngafuka ngaya lapho thatha imali ngiye lapho wasekungconywana ke ngaleso sikhathi leso yes yes ya amasentinyana ayisekhona ukuhlangana thatha imali ngiye lapho ngifike ngimfune uBishop Farey yes 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 thola ukuthi kuthiwa akekho banginike ucingo ke bathi mfonele wenze naye appointment akimfonele ngimchazele anginikeze i-date hayi nangempela ngiye ngalolo suku lolo mnikeza imali le ngimnikeza yona amnikeza R1,000 yeah ngiphethe R1,000 angifika lapho angibuza ukuthi ngifuna isebenzeni ngoba kokusebusika futhi ngalesikhathi angibuza ukuthi ufuna yenzeni nani yeah ngithi ke mina okay ngoba usebuza mina ngono ngimtshele ngithi uzothengela labantu isopo enye uzoyithenga uzosebenzisela itransport yes ngoba uyahamba uya ngale ngale so okwesithathu angisakhumbula ukuthi ngathi enzeni ngayo yebo yebo so kwaba ke kubuya kwami ke lapho ke makuzofika ke lapho unkosikazi yes unkosikazi ezongitshela ukuthi enkonzweni yabo banelokhuzana bane crusade ezothatha 2 weeks vele ke bayibathi mabezoba ne crusade angitshele yes isonto lethu alikho kude ke iseduze nje about 4 to 5 minutes nje ukuya esontweni ngoba mangimanje lapha ekhona ngiyalibona nali lapha so angitsheleke njengenhlala yenza ngethi hayi ngeke ngiye kuleli sonto labo mina isonto elingene ekseni eliphuma entambama hayi angeke ngikhone lapho okuqala nje before nje ngifika lapho njengoba ngishilo kathi izothatha lapha hlangana izithola ukuthi sengisalele emuva ngishile lapho khona sengikushile lapho kuthiwe ngingaye elokhuzeni ngingadli ukudla okukhulunyelwa abantu abafile yes ushoniwe lapha estradini sethu kuthiwe bakhulumela abantu abafile ungadli lapho hayi siye emncwabeni lapho ke masibuye emncwabeni ngithatha ibhasi lami ngihambe ngoba sinokuhlala lapho sixoxe nabanye mhlamba sebehlala kwezinye indawo sihlangane lapho abantu sabagcina kudala hayi mina ngivele ngithatha ibhasi lami ngihambe phinde futhi kuyashonwa
njengoba ngisho ngithi khona almost khona house must ngaba second house starting nesikhuphukayo kuyashona lapho ukuthi ungadli lapho ukukhulunyela abantu abafile yes hayi ngiye lapho mangibuya la nakhona ngingadli omunye angibizi athi manje Duba wena lento oyenzayo wenzani ngoba phela awusadli manje wena so uyahamba nje phela nathi soyenza lento oyenza ngithi hayi woza la ndoda ngithi uyazi ngiyaphupha phela lana mina manje kuthiwa ngingadli tsheliwe nala ukuthi lokho kudla lokho ungakudli khulunyelwa abantu abafile oh hayi ngalokho zane ke angiyeke hayi njalo ke ima kushoniwe hayi angisadli sengiyahambela yebo kuzoshona osisi udadewethu le Eastern Cape kumele kuyiwe khona ke sebengazi ke lokho zene family ukuthi ngiyaphupha ngiyabatshela vele ukuthi ngiyaphupha kanje na kanje kuzoshona ke osisi le Eastern Cape hamba ke bazohamba ke manje umfowethu omdala atasambeni kwakuzohanjwa ngiyabona ngolosibili ya ngathi mina cha ngizohamba Friday ngalo losibili lo kulosibili loyo ngiphuphe kuthiwe ubatshele lapha ukuthi bafunde lo ncwadi layo lapha ku Hebrews ikhohliwe nje kodwa mangavula iBhayibheli ngayithola ngoba eMakewu lapha kuma Hebrew ubatshele lapho ukuthi bafunde leyo ncwadi leyo hayi la ngempela mangifika lapho bafundele ngibatshele lapho ukuthi kuthiwe nifunde this and that lapha elokhu zeneBhayibhelini ngoba lo muntu lo oMC uyanqaba ukuthi njengoba ngibekwe la ngizosebenza ngelokhuzana mina ngaleli phepha elibhaliwe la abantu ababhalwe la akekho umuntu ozoza hayi ngathi ngizomlanda ngoba kuthiwe ngibatshele phela labantu uzobatshela kanjani manje mayingqabela lo muntu ukuthi ngikhulume la nomlandi ngithi indoda phela mina ngithunya imessage ngizofuna ngicela nje ukuthi ngidlulise imessage athi uyabona ke manje yiyo lento engiqeda ikhulu ngithi ngizokwenza njani phela iyona chance phela la enginayo ukuba ngitshele labantu la athi okay ke sengizovumela nje wena kuphela hayi ngempela ngivumele khulume lapho ngibatshele siyombeka kusisi siyabuya masibuya lapho yadliwa manje yebo ngime lapha bekuyitafula ke lana for abafundisi lalongiswa lapho omunye ke la efamilini athi manje wena uzodlani ke ngoba phela awukudli lokudla lokho umfundisi umilela athi hayi yiwo lamasonto abalegoli lona bathi abadli lokho hayi ngayithulela mina zange ngidle lapho ngahlala kwazi wabantambama sobedlile sebeqedile bonke angizange ngihluphe futhi nje angukhaleni ukhalela ukudla kwakhona yebo kuzoshonwa la eScotland yes ehlobo sakubonkosikazi odadewabo ashone lapho hayi lokho siyaya ke lapho ke umfowethu sashona ke yena umkhwenyana wakhe umama lo behlala emitoleni sezone 10 lokho siyaya ke lapho ke every day siyaya kuthi ungayi emncwabeni akunqwajwa ngesabatha ungayi emncwabeni hey man uzokwenza njani manje akunqwajwa ngesabatha ethi hayi ngizabatshela labantu labo ukuthi Saturday akunqwajwa isabatha yes ngizoya kulo mncwabo bese ngiyabatshela emva kwalokho ukuthi batshela umndeni ukuthi Saturday angeke ngisaba khona emncwabeni mina ngoba yisabatha Friday hleli nomfowethu lapha sengitsheliwe futhi kodwa ungezi kulo mncwabo isabatha hawo tshela umfowethu ngithi bhuti yazi ukuthi phela ngezi la emncwabeni ngesaba ukuthi the previous year 2010 ushone umfowethu ongilamayo wadli aliphirim wayibulala wayekhona lo muntu emncwabeni wakhe manje mina ngizohlala kanjani ngeze emncwabeni wakhe kodwa ungezi kulo mncwabo Saturday isabatha tshela umfowethu ngathi hayi umfowethu uzokwenza izinto lula ngithi bhuti ukuthi engeze ngangcwabi ngesabatha so angeke ngibe khona la emncwabeni ngithi ngicela ukuthi utshele unkosikazi wakho avela ngibuka nje athi hayi hamba umtshela wena yabona ukwatile abhekele and manje nami yangidla phela le ndaba ukuthi angisezungcwaba ifamily manje yes hayi ngimbizi ngithi sesingicela ukukhuluma nawe
athi asikhulumele lapha emgwaqeni ngoba ngalesikhathi kwasokuphithisa kuzongcwatshwa ngakusasa kuyi Friday kuzongcwatshwa ngakusasa ngimtshele okay even before masiloku siza la during the week lokhu ngisuka ekhaya lapha kwami ngiya lapha kuhlatshwe lembuzi le ehlatshwa during the week edliwa iqedwe same time nenhloko yakhona namanqina khona kuyadliwa nje iqedwe angisayikhumbuli umbuzi le ukuthi konje kuthiwa yani ngiyayazi kodwa ngoba ngangihlaba nami ngangihlaba ekhaya makushoniwe so makuphekwa lapho mase kuphakwa lapho siyaphakelwa lapho amadoda ahleli lapha kuyadliwa lapho bangibona ukuthi lo muntu uyihlalele bathi hayi eyomile yaziyele emfuleni ngedo basho mina avele ngathola ngaqina nje hayi badle baqede manje yabona omama babuka lapho ngefasela ukuthi lo muntu akadli akafuni ukudla namanye amadoda mhlambe ngoba uyisihlobo la ekhaya ufuna ukuphakelwa yedwa bese bayangibiza mase beqedile ukudla bangibisele endlini hayi mangifika endlini ayingithole ngiphakelwe engakanani inyama lapho bathi hayi sibarena ukudla kwakho hayi ngithi hayi ngiyabonga lana phela ngithi cha ngiyabonga inqena ukuloku ngichaza yonke lento lena angizange ngidle manje mase siqeda ke mase ngikhuluma nonkosikazi kamfowethu lapho sengimtshela ukuthi cha ngeke ngibe khona emncwabeni bathi hayi baba omncane ngiya understand siyakwazi ukuthi sophila enye impilo unamaphupho siyakwazi noma ngesanga kunankinga ngikhonzi ke ngalosikhathi leso ngihlalele nje elokishini yebo so kuzofika ke la unkosikazi khona engibiza khona ke engimema khona ke enkonzweni yabo ngithi cha angeke usho ke kuyi Saturday babebuya enkonzweni ngoba yasabatha usho Saturday mayibuya enkonzweni uthi ukuthi kuzoba nemvuselelo lapha ezothatha 2 weeks ngithi cha angeke uyazi na ukuthi angeke ngiye lapha Saturday Sunday bye Monday usasebenza ngaleso sikhathi engathatha ipension mayibuye lokho zemsebenzini Monday ufika amantombazanyana la ngihlalele ke lapha eDining Room ayakokoda eminyango ngivele ngiye eminyango lapha ngifike ngivula umnyango wabona amantombazanyana nabo 10 11 bafike bathi baba enkonzweni yethu kunemvuselelo so sibiza bonke abantu lana siyamema ukuthi bese emvuselweni ngena ngo6 phuma ngo8 izothatha 2 weeks so siyacela ukuthi nawe ufike ngedayi ukhona ungirepresentayo bathi asifuna wena athi hayi ngiyilapho ngavala isicapha lapho ngaba route nje ngavala isicapha hamba ngayihlala phansi isiqokela ama short lapho ama sleeveless sesama kuyashisa ngihlalele ke lapho ebusuku lifika iphupho lithi hamba uye la bekuthumbeke bekutshela khona la bantwana labo emvuselelweni uzothola umfundisi ombatha lapho malo manje lento iba serious lena mos manje hayi ngakusasa nkosikazi ubuye emsebenzini thatha abazukulu yaphuma ngemtsheli ngalezi ndaba lezi ngoba manje ziyangibhora angimtsheli aphume thatha abantwana hama ngicabanga ukuthi ayisefikile enkonzweni shintshe ngiqoke ngihambe ngiye lapha fike ngihlaleke lapha enkonzweni manje ngihleli lapha hlala emuva unkosikazi uhleli phakathi uhlezi phakathi nendawo umzukulu uhleli lapha phambili umzukulu makethi abona umkhulu mosinanga umkhulu ngibona uyasuka yakugogo lapha ngithi uyotshela ugogo akangiboni yebo ngithi manje utshela ugogo la mayifika bona uyakhuluma nogogo bona seke yaqalaza unkosikazi angibona ngithi ayish hayi bona yes hawu kanti usile nawe ngithi hayi sokhuluma ekhaya sokhuluma ekhaya yebo ngiyaporeka ngifuna ukuba lapha hayi mase siphuma ke abanye ke bayangazi abangani bakhe abanokufika kanokukhonza nabo lapha hayi sabonga babuthi uba hey ukona ngithi labantu ayiwandi ukuthi babongani la kimi ngoba ngifuna ukuba la mina hayi sahamba ke ngiyamchazela kunkosikazi ke sekuyazi ke vela ukuthi ngiyaphupha kodwa ezinye izinto ezifana nazo lezi ngiyayigodla ya ngoba uzaloku ngibuza ukuthi phela ngithi uphuphila sihambe phela manje ngiyayigodla ngamtsheli so sihamba ke kufika isikhathi lapho ke kodwa abafuna ukuyinikela bayinikela hayi ngayithulela mina vele ngagoqa izandla zami angayinikela mangifika ekhaya
lifike iphupho lithi iphupho abantu bayinikela lapho uyinikele ngani madoda so uyinikela ngenkani mosilana yebo hayi fike ngakusasa tabayinikela abayinikele I was the first one to raise my hand watile njalo ngiphakamisana nje ayeza umfundisi lapho ke yena umfundisi Sombatha ngoba abuza lapha ukuthi ubani igama lo mfundisi hayi umfundisi Sombatha nto uyelwe ngemtsheleni afike ezeke masokhulumela esindlebeni athi mdala ukhethe kahle kwakuthi ngimlayite lenqindi uyangiphathisa lo muntu ngikwatile ngilaphana nje ngikho lapha umzimba nje lapha ngikho mina lana hayi nginikele ke lapho ke hayi ke kufike nesikhathi sokuthi siyobhabhatiswa lapho ngabhabhatiswa lapho angifuni nokwamukela uJesu mina ngizangamamukela uJesu ngangibuka lapho ngoba sabhabhatiswa more than 30 yabona seyi 31 noma 32 uthi siphakama izandla lapha yakhulunywa lapha ukuthi samukele uJesu inkosi nomsindisi manje mina ngibuka laba enginabo la ukuthi baphakamisa or abaphama bephakamisa yaphakamisa ke nami angimuzwa lo okhuluma lapha I'm not interested kulezi zinto akayikhuluma yebo so ngangena ke ngabhabhatiswa ke ngaba ke umuntu osegcina ke sabatha ke ngitshelwe ke ukuthi hamba kutshele bonke abantu emhlabeni jikelele nabantwana abancane nabagugile batshele ngesabatha ukuthi uNkulunkulu ufuna ukukhonzwa ngesabatha so kwaba uqala kwamukela ukho ukuthi ngihambe ke sengibatshela ke abantu ke ngesabatha ngihambela namabandla nala insansi le inkonzo le ela insansi yaseweseli fikile nakhona kuzo zonke nje ngihambile la ngisuka le ezola ngenyawo ngehle la iCWJ ngise ngenyawo ngihambela amasonto shone Rockville ngiyophumela ukhuzeni le koSinawana khopho sengikhuphuka ngamapehla lo ngibatshela ngelokhuzana ngene emasontweni batshela abafundisi njalo nje kuyadla ko Deep Kloof lapha ngifikile na ko Deep Kloof lapha ngikhumbula nako Middlelands ngikhumbula Middlelands fika lapha kwamfowethu fike ngimtshele umfowethu uthi hayi wena sowushintshile manje hayi asakwazi manje utshela abantu ngelokhosana utshela abantu ngesabatha so afika ngashiya ifoni yami ngashiya ikhezi emoto avele lapha kwakhe edane ngolo ngafika ngabingelela nje ngoba manje ngiyacabanga ukuthi ngizoqala le ezonwana ngize ngenyawo ngifike zone 10 hambe ngibatshela ngene emasontweni ngena elokhoseni emathendeni njalo ngihambe ngibatshela ke bangiphendule ngendlela bangiphendula ngayo abanye bangilwise kanjalo nje banye umunye elokhoseni la eDlamini wazi wangithuka lapho wangixosha lapho hey unamanga hamba la uthunywe uNkulunkulu hamba la hamba omunye lokhuzene Orlando lapha eMoki Street Moki Street le Strat sase police station amasonto amaningi lapho I'm sure about up to 15 I'm sure maningi phela ngenile lapho kulawo masonto la mawuqala lapha ngase emva kwase police station nje ukhuphuka ngawo uya le ngazathi uya lokhuzene elokishini lawo lamakhalati mawubhekile iNorthkaseg so maningi amalokhuzana amasonto lapho so ungambe ngena lapho khona umunye wacishe wangishaya lapho ngalanyolelwa ukuthi kusenkonzweni wakwata lo mfo wathukuthela engitshela ukuthi wangitshela ukuthi umfundisi akekho useKZN uyena ophethe ibandla lapho usitshela ukuthi thina ayikho lento esiyenzayo senza into wrong athi cha ngizange ngisho njalo mina ngihambisa nje message nje kuphela hayi lokho ngihambisa ke imessage kanjalo ke abanye bayangunderstanda abanye bangunderstandi omunye la umfundisi lokhuzeni emaphehla wathi thetha tata unganimoshela ixesha nami ndingakumoshela ixesha sehlukane hey malo hayi ngavele ngamtshela wathi hayi hamba ke ngaphuma ngahamba message omunye eMiddlelands khona lapha uBishop ngithola lapha kunomama ngiyabona abahlala lapha emission ngoba kwesinye indawo uthola ukuthi kuhlala umfundisi emission kwesinye indawo kuhlala ilokhozana abantu nje laba abakhonzayo ubasile lapha manje ngiyabuza ngifike ngimbingelele lo mama inkonzo yavutha lapha ngaphakathi ngibuze ngithi awu mama ngoba kuyakhonzwa nje lapha ngaphakathi wena wenza ilokhozana wabasumlilo wathi hayi ke surprise ke pray yangwa ke sesangwana ka birthday ke birthday yangwana ka today ke surprise namo hayi
bambize ke umfundisi maseqedile umfundisi uyaphuma ke as ubishop futhi Yes. fike ngimtshele ke imessage umile nje nami fike ngimtshele ke imessage ke athi ne bathu bakasidumeli manje angazi ke kuyena ubishop azongitshela ukuthi abathu bakasidumeli ukuthi wayesho ukuthini kodwa ke mina ke ngangidlulisa imessage so ngilo ngibatshela ke imessage ke njalo ke na ngesikhathi sengasambe siye elokhuzeni ngenkonzo siye eKZN eMnambithi lapho ngalala nje ubusuku bodwa ngathi ngilele kwathiwa ubatshele bonke abafundisi balendawo ukuthi uNkulunkulu ufuna ukhonza Saturday ngeSabatha angazi umuntu mina ngithi ngizavuka ekseni ke ngibuka indawo ngiathma indawo yaseMnambithi hayi mangivuka ngitshela omnye umngani la sasisuka naye kodwa kube ngasekho lo besesele elokhuzeni eNewcastle ngoba safika samthatha eNewcastle sadlula nabanye samthola nabanye eNewcastle ngithi indoda yazi ukuthi ngihambe ngotshela abantu ngeSabatha la manje angazi umuntu nawe wazi umuntu lathi hayi nami angazi umuntu lathi kodwa ukhona umama onokuza la onabantu mhlamba angazi ambize ka isikhulume naye sobathathu lo mama athayi ukhona umfundisi baqanje umgwaqo eqela ngapha khona umfundisi lapho ongakhuluma naye hayi ekseni ke basenzele ukudla ngoba sosohlala isonto lonke basenzele ukudla masiqeda kodwa bese ngiyaphuma mangiphuma angibone lo mama athi babutuba wozala ngize ke sihlangana ocingweni athi uyapha ngithi hayi inyanga le kumfundisi njengoba uthe kunomfundisi ngale komgwaqo angimazi lo mfundisi lo mina indlela esengisebenza ngayo sengivele nje ngithi nje nginikeze iaddress wena manganginikeze iaddress anginankinga ngifundisi mina ngizofika ngizokutshela ukuthi ubani lo mfundisi lo ngithi ke mina athi ke na hayi sizohamba so ngithi no masonginike nje wena ukuthi ngale komgwaqo ngina problem lapho ngizoya kumfundisi hayi ngoba ngiyazi ukuthi futhi ugqoka kahle nengubo zakhe ugqoka ingubo yakhe ihamba la mangiyabona ukuthi mangithola lo mfundisi ngithola nabanye ene usemakhaya lapha sokhuphuka naseintabeni lapho manje uzangihlupha mina ngizoyihambela yes hayi ambeke avume ke sale ngiye lapho mangifike emgwaqeni lapho kune bus stop lapho kunabomama ababili kanti baweqa nje umgwaqo kanti unkosikazi wakhe lo omunye kulabo mama abakhulumayo la bangeqa nje umgwaqo indlu yakhe ngiyabona uyindlu esithathu noma esi4 ngingene kwenye indlu lapho ngethe kunomfundisi la ngize kumfundisi la kuthiwa kunomfundisi ohlala khona kanti bayehlukana nalo mama labo mama labo lo mama athi hayi lo mama engikhuluma naye athi hayi unkosikazi wakhe lo bese ngiya kuye ngithi hayi ngize ngiye ekhaya mama ngiya kumfundisi athi hayi asihamba bese siyangena ke ngimtsheleke lapho ke umfundisi istory sami nangimtshela istory sami angibuke umfundisi angibuke kanje xoxe asengiqeda lapho athi ngiyakuzwa the way ukhuluma ngakhona ukuthi uthunywe uNkulunkulu nami ngeke ngathunya la washo